nawanaway bigade aga jepe na tarima na bitta watu na mamiraja na masampajan kita na bitta alam masampajan ko Madina masampajan ko Bukit Tursina masampajan ko Baitalahi mancaji malalo ko Masjidil Aqsa na tumakada yero na bitta watu na lo mamiraja sampajan na tarima na masampajan kita na pajukan aga jepe na tarima okay iya nanti ya ampai pak kong kata makada yero na bitta yero miraja sampaja hakikinna taninya aga pala hakikinna miraja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna zari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Al-Mukarram Gurta Ustaz Samsuddin Belong. Beliau adalah pelaksana tugas Jamat sekaligus beliau adalah ketua Jamiatul Qurra wal Hufaz PJ Kabupaten Sidrap. Jadi saya jabatannya banyak sekali. Bagi beliau semoga senantiasa diberi keberkahan, umur yang panjang, kesehatan. Memikul amanah itu berat. Tapi doa jamaah, doa masyarakat insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang. Yang kami muliakan Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek Pancarijang. Terima kasih Pak. Seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, Bapak Lurah, sahabat Gurta Ustaz Sudarman Daulang selaku Ketua MUICNU Kecamatan Pancarijang, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu muslimat, kemudian ada sahabat dari lembaga dan badan otonom dan seluruh tamu undangan terkhusus Sinina pemotor lebih kemanang Alina Gurta, semua yang hadir memagi-magi nama baraka ibu Allah Ta'ala sirutu kentarilalana yawanyir. Baca-baca onaro padu emonri degaga temana. Tidak ada tema, jadi iya melibawang lagi yang upau. Peringatan Isra dan Mi'raj ulas saban ni makokoe 10 di saton. Jadi peringatan ya kok makade peringatan berarti ia roside peristiwa milo ibu ba emang aja natadeng memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat imma ginayaro agagay malabbi atau angka aguro ng maraja na tampo ilalala Isra Mi'raj tuli ang kayolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Iya ko tomakada hikmah berarti pak disangang. Jadi meloki mala pak disangang oko peristiwa alalangan na nabita. Melotoki mala baraka oko ilalana. Jadi madosa ka kodigaga pak disangang talolongan yawan mirip. Apa ia niro tujuan na niyolika untuk memberi hikmah.
Jadi ya kalau mak macuri tagi, iya na tahu mati icalah. Jadi mudah-mudahan angkat alologa madu. Iya. Makui ya. Itu mak bicara hikmah. Jadi iya meniru bawa matu paleku ikin rimedollah. Apa dia gagat di mana? Ya. Iya ro nabitta Pak Bu. Agi-agi na pasanre tawellok ko nabitta atau agi-agi mak depe ko nabitta atau agi-agi na pak dibola telok ko nabitta ina malakda iha matanre kadudukan. Iya na hametun na melo ipalalampan ni nabitta yaitu kokui aya ikan narampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabitta itapukuri lalanna. Degaga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga. Detona kada subhanalladzi asra bi rasulin. Tapi makada subhanalladzi asra bi 'abdihi. Atanna puang Allah Ta'ala na palala. Tanya nabinna. Tanya tu surona. Tapi atanna. Hiru ya sange ata. Nabi atamematoy. Suro atatoy. Idi angkay hadir o kawat dingi mancaci ata. Iya. Jadi aja tak kada nabita mi bawang ipalala de. Lau baca-baca kita sejarah. Angka 2 telu nabi na palala puang Allah Ta'ala. Nabi Musa. Tabukai kita sejarah Nabi Musa. Ipalala lo negeri Madian. Ia ko tahu malala biasa. Melo 10 sona malala na panadapi. Tapi si pulauan ni Nabi Musa nola nalatuk negeri Madian. Sampai tu niya pusa. Yang kedua. Angka to Nabi diimi'rajkan. Apa ia ko to makada Isra. Malalang lintasalino. Ia koto makada mi'raj malalang lintasan langit. Jadi ia ko makada Isra tu okomi linon. Ia ko makada ni mi'raj langi nanti bicara. Jadi Isra mi'raj. Ia ko Isra Nabi Musa ipalalamat. Iya. Mengalami juga Isra. Tapi ia ko mi'raj angkato Nabi. Niga. Nabi Isa. Nabi Isa. Ia ro Nabi Isa tidak Isra tapi langsung mi'raj. Yakka yuko pung Allah Ta'ala menrek lako langit kedua. Jadi Nabi yang mi'raj, Nabi Isa tapi tidak Isra. Jadi yakka mato Nabi Isa tu loko mi langit kedua, dia nada api langit ketujuh. Nabi ta mapamula Isra letuk mi'raj. Rewa pemang loko lino. Ia na melo ibicara wanye. Siaga waktu pakai sijang. Sijak di. Aja na metalada apa? Pas ona tate siraro utudang ukoy. Pengantaran na siraman ne makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita. Ia ro malaikat Jibril atas perintah mimatoro ko po Allah Ta'ala. Laipu ia ro na nabita na yala jantunna. Degaga isa lalan na nabita yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o kusi di onro jantun na nabita. Tapi ia ro torong ro ang kami matuna wena. Itu air samsam. Makaday pacaramay ko pasarea. Lay bisayri atin na nabita sebelum ipalalang. Ia ko patareka de. Maka dia ko makadaki ibisay berarti macarepa. Na nabita na tau de na macarepa atita. Iwa pacit. Jadi aga pale nabali itaw pandrita pa hakiki. Maka dia ro air samsam melo ipancaji pak bura sehingga yalengi kasampata gis sa jantun na nabita. Pura na to si gis sa jantun na nabita. 2 barakana. Nigi minungi air samsam. Wat dingi mancaji papasaulasa. Yang kedua, masot utawi ko na inungin na sabak pasilian re. Yan na robarak ka na sabak pure sigis sa sibawa. Jantun na nabinta. Jadi ini nisay. 20 si di masala biasa urunto. Denu bahas manangi.
ia masawore marepa yang kalinga, ia naro palabangangi. Nomor 2, ia kotolo umrah, tolo Makkah, nato umrah atau haji. Dega gamalada nak gang kuliah ngatai ko matawa pa kecuali lokro hajar aswad mabau. Ang kalala tau denule madape mak bau palicce mani. Na nakka mani liman na lokro hajar aswad na pa di mau pala liman na sa to mak bau jarak jauh. Nasabak dia nule madape. Ia bikene denang kana bawi na bitta ya batwe na dega tau bawi ko lawi matawa. Dega. Jadi tanya hajar aswad mulia nasa patareka tanya. Ia miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Akapa ia kene batun nama tawafa nabita nama kamu Ibrahim. Onron nama cekin Nabi Ibrahim na bau nabita. Ia toro lau na bau tawe kumatawafa. Jadi hajar aswad itu tidaklah mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor 3. Ia kunabita tu joka denakan na imatasso. Apa angka alut tutupi. Maka dito panritetannya nabita la itutu matanam yasu itutu. Apa ia ro cahaya na nabita matahari itu terbuat dari nurun Muhammad. Na iya ko silampu cahaya na matan nasoy si bawa nabita na batu hancur imatan nasoy. Nasabaya sa inur na Muhammad na iya nur na matan nasoy. Jadi najagaiwi po ang Allah Ta'ala matasoy sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalok kurilalanna maka dia ko anu pura-pura nola nabita tatta ang kabaraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, iyaro nabita watun na ipalalang melo ibawaro magina atin na ibisay. Ang istilahnya magina atin na yala. Mana tan deni dio atau magi dena jenne tapi kalbunya pasang opidi maka daya ko po ang Allah Ta'ala melo me wasiruntu tanya lepak lilla mo pake iya jolo mo pacing ilalang na mo macacho pangukoy sa liwak ko macare pa ilala dinalagto iya pa iya ko kuy kang isaliwang ito pa may gataw makukwaja ko mabicara tapi makacare pa tinailala sa para milala na wadi kalasyo akhir tapi dito gago ko rapa nila iya jolo ina na melo masampaja tawe pakasing niya iya mo melo menre umra melo haji pakasing iya mo melo pigaw si jama-jama iya jolo mo pacing iya na iya mapacing insyaallah lattu iya tugag mo jamay ko yung pasisumpu mo si Bapo Allah Ta'ala sa balong mo pamulay na sa balong kedo atakalemo pasiruntu ijolo iya anu napakangkay po ang Allah Ta'ala riolo tan na pajajin na watakalemo wa nafahtu fihi min ruh yang dihembuskan ia lalu romo pakanjaki nasaba iya mitune wasibatu tapi iya ko iya masolaman ang isaliwan na o kumitulah saya mega yan ang kataw masiriati at na masalah apat dia tina to masalah matandre ati to maborro ya to tu dega jadi ya perlu dipancing yan aro hikmah kedua Ta'ala hikmah nomor 3 kenro ibawa nabita subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil haram ilal masjidil aqsa 2 masigi loko masigi na dena koro lalangan na nabita nabita pole Masjidil Haram ibawa lo Madinah pole Madinah ibawa lo Bukit Tursina pole Bukit Tursina ipataru lo Baitalahmi oki Baitalahmi parewa pe malo Masjidil Aqsa iya kene malalang inabita ipalalang inabita pole Masjidil Haram langsung ke Aqsa sisa bumi 40,3 kilometer na lalagi tapi pole Masjidil Haram ibawa lo ko Madinah napay tilaw Bukit Tursina, napay bawal lo Baitalahmi, napay patama Masjidil Aqsa, mancaji 240 na kilo. Alalagi. Malampila anda yang lalangan na nabita to. Kaya na kira-kira kampungnya ruko 210 kilo. Apa biasa mangoto, aluami ratu na 70 kilo. Unroy mangoto. Tate sirawan nito, yung kastangan na talwari beto lato. Mangoto yan. No? Iya kumakadani 210 kilo Muhammad.
Iya, tapi ipalalang dena lalang. Iya maknanya asra diperjalankan angka rojak dinding. Iya rojak dindingnya denu le macan ne akatalu sesiwan ni cicam ni. Tapi ya kona panuhi ropu iman napa na puta na mo ka 50 jadi to. Mah kuiro macarita na meraja. Maka dia kona bitta mi malala dina mungkin latu. Tapi nasaba ipalalang yo kupong Allah Taala didampingi malaikat. Ede naganna si puluhan ni nalolis. Makuya. Jadi iya nahonai masjid ke masjid. Padahal ka alalangan Nabi tadi itu. Ya Allah ku Masjidil Haram. Ibawa lo ku Madinah. Na isuruh mas sampajang ko malaikat Jibril. Selesai mas sampajang makutani Nabi ta. Jibril. Onrong aga ye. Maka ni malaikat Jibril. Oko ko matu malaikat dapura Muhammad. Madinah sana ye. Selesai itu ipataru ilokot Bukit Tursina. Gunung Sinai. Isuruh mas sampajang. Pure mak beresal Nabi ta makutani ko malaikat Jibril. Onrong aga Jibril. Maka ni malaikat Jibril. Oko ni Nabi Musa lawe komelo isipat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tursina. Napai pakaru Nabi talo Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Akon ronna Nabi Isa jaji isuri Nabi tamas sampajang pura mas sampajang napai pula makarukunin Isa bunuh Maryam dilahirkan. Berarti agak guru ngomong ko pa. Magi Nabi ta na ibawa lo ko Madinah napai tilo ko Bukit Tursina napai bawa lo ko Baitul Lahmi pasangi maka daya ko angka onrong pura non rui walli pura non roi tau madece elao kokoro angka tu baraka. Ini penting. Iya to na tu pas sabarang na tolo masyarakat guru wali ko mati ni. Koto tamo ko si de kampung. Iya na tu pak kalau ka Kalimantan, lo ka Jambi, lo ka Palembang. Tuliam itu waktu tanang angka gamurit na guru to ko. Ni ka tau panrita ko. Saya beberapa kali nih, akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak ya Abdul Rahman na modale. Angka patetek kita na guru tak ko ala asapule lebih tahu si bawah. Patatong ko ala si bawah guru tak. Waktu tenangi maka kita aga na baca guru tak. Nasangan kapasan na guru tak. Maka na mo bawa mana kita ko de mo bawi cik pada mo ko de kita mo bawa. Tapi namo de mo bawi itu saya ko mabawa mi cik dia mamada ini. Ternyata itu adalah kitab Al-Jami. Jadi saya dapat cerita guru tak. Karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nah, sahabat dia mungkin dia gagal na lolo ngacik di togi 2 togi. Tau promo macuk atau pandrita. Itu yang sering kita ambil. Jadi ya kau tamu ko si de kampung aja atau makada kenri na sunasik ko kanja. Aja na tulian rini urus. Kemudian oko ni pokok na yan na yasam Israel dan apa meraja napa Israel makada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa iya na tapui aya 2 mi okoi Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa padahal kali selesai nabi tato lai Madinah lai Bukit Tursina madeni tapui rokoya makada minal Masjidil Haram ilal laksana ilal Madinah kemudian loko Bukit Tursina madena tapui napasang ni Pak. Ia sengi Allah lengan agama masigi lako masigi makanya di tau oke masigi pasangi meka maki menre jupanda ia ko masampaja subuh ki ko masjid An-Nur tania kami mani makala meka menre jupanda matu oko ka pangkap masampaja lor aja tak kado ko pisigiri le pamanre magai kato nga bicara agama magay iya kotak ko isalay Masjid An-Nur masampaja subuh ki onna na ini akan memang imakado ko ka Masjid Raya na pangkap matu may masampaja loro natakko to kacelakaan mo ko pare-pare na tomate aga pakutanan po nga lata ko malaikat puliken ro ya atakkoy iken ro melolo maka da pulok ko'y Masjid An-Nur o naro, melo ilok ko Masjid Raya Pangkap, masampaja loro. Maka din po nga latala, atak ko yato, pasalama inasaba masigi ko melo na laun. Itulah hakikat Isra. Dua talo to istila o ko'y lalan na agamay, makadama tiya pendapat tau matoh, apa madari na lolongat ko curita bola rondang curita bola rondang ia tu makada sampajat tepat tu
kan? Melongui pada ye. Iya pe kodeto ko masigi star. O ko ki bola ta masampaja sunna musafir. Iya naro sampaja sunna musafir tanya kami ni makadoko kak matu nilolepa masampaja lor. Jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Apa iya konakan naki musibah nanya itu pakutanana pengalata lakin ri melolo. Ya miko makadaki o kopi matu baru lepa mandre rak barale. Napa mandre tangga soko kape agasan tangga soko warung hikmah. Ya to mitu napa malaikat. Kenri pole nasa pole bolana, kenri melo nasa melo mandera baral baru. Sa kenro si melo lo purana nasa imele pako kada hikmah mandre gare. Legal. Tania isra ipake. Bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakam sininna jongkana ajewe. Acaneran na ban na otoy. Gattam masumut tamana na pasae. Na nila ibadah kong Allah Ta'ala. Na rekopi masigi manguyo. Na toko masigi ilarmuyo. Iya na tahu salama mananong. Iya to sinari ko sampaja tepat ko belumi pada. Iya ko suyu paca purangi onak sampaja misay. Atau kami meniati untuk mas sampaja sumatu. Kenro kilok tetap menuju ke sholat. Matinro ki tetap menuju ke sholat. Magay iya na tahu de gaga palawangan na pakasiden na. Iya mi kota tutu isang pajak na deta pasi sumpungi 5 menit masampajang. Ya kok kalima mi masampajak 25 menit. Ya na to magosip sijak bangkero ni 30 menit. Deka na. Sa puri pala kito. Ya na tunah kada nabita umma kuna umma palisaro na sabak magay decen na salay decen na ngujui. Meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Betul na decen na salay, decen na ngujui. Iya. Makanya macawi ramalangi. Ya matu ko matarawi ki sujuk pacapuran na tarawewi tania kami mani matarawi tau tema. Ya puasa pacapuran tak tania kami mani puasa tau tema. Maka majasak kaki tania kami mani maka majasak tau tema. Nasaba ang kami mato hadiana. Nigi tau mannya deceng. Na cahatak ni malaikat layalin ni hadiah pahala. Ya kode na sampak na pigaw tatak yang kapalan na. Ya ko na pigaw itambayang. Makanya ya ko mate ki na din na to sampak matarawi na tau temang. Iya na to pahala mananungang. Iya na to nakadataw panditay. Na mo mate ko tatak itulit jalang ibadam. Nasabak pura mo niya kami matuni makiwa decing. Iya to na pasabara bapak ibu sekalian ne. Na to kakal o pilalan na suruga. Padahal umur dan pahala terbatas. Tapi niya baik tidak pernah habis. Iya na to penting na tulit tumakain dyan. Magpasisumpong ibadah. Tapahan ni kira-kira kan kero. Tanya tu cerita salah itu kumakan di sampajat dapat tuh. Iya. Tahu dulu ini bicara tapi angkau ku agama. Iya. Ya naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama aku mana muje tuh he. Nama muje tuh tinroy mako tuh. Iya komeki matinro aja tak meka matinro masih jana moto matu manonto pak golo. Ya tuh itu mululungan. Iya opo kumakan matinro masih supaya moto kamatu mas sampajat tahajud. Siaga etata matinro sego tu ini lepak kasigal lori pengalat Allah. Apa tinro na untuk sampajang. Ya rek gapura ki mas sampajang atau matak-kotak kumakan meka aja matinro-tinro cinampa untuk tajang sampajang suwe. Ini na tahu mau pak magay na sabak pulih mas sampajang untuk loko sampajang. Iya na tahu mau pak. Yo opo kumakan itu matinro masih jana pemoto manonto pak golo. Ega. Iya. Jadi kita bicarakan Isra'nya. Kemudian aja na megala ada koro di matuna selesai si tangga jani hai. Nabita olena baital lahmi ipatame Masjidil Aqsa napa isuro mancaji imam. Selesai mancaji man nabita pak itu nabita mas sampajang ni oko Masjidil Aqsa nabiena ro macio mancajima mu ipanomana pole hilangi ina tu nakala guru takali sidenreng 20 panabi mancajima mu ngopi monrin na tau mate manam ya kong kaiman na tau mate opi monrin na mancajima mu denonro lari nabita ali na mancajima itu isyarat maka Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi jolo-jolo pakanjaki gare rekin ya gagay nawanaway gare aga jepe natarima nabita watu na mamiraja na masampajang ita nabita alam masampajang yung kumadina
masampajang ko Bukit Tursina, masampajat ko Betalahi, mancaji malalo ko Masjidil Aqsa. Na tumakada yaro na bitaw at tunalo mamiraja sampajan na tarima. Na masampajan niya ta na pajukay. Aga jepit na tarima. So, Riking. Iyan na tiya ang paipa kung kataw makada yaro na bitaw yaro miraja sampaja hakikin na taniya. Aga pala hakikin na miraja linuriyahu min ayatina. Manasana po ayat. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Degaga Nabi macaneri suruga sampai minum iway na suruga kecuali Nabi Muhammad. De togaga tau macaneri naraka ni tamana pacalan na naraka kecuali Nabi ta. Ia Nabi yang ia curi tabni. De togaga tau ngitai lansurupan na pong Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa sifat bicara midang kanitay. Makanya disebut linuriyahu, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Jolo-jolo. Kaya isat di masa okoti ko na curitangi tayo si bagita langsung. Yan ang kataw ya curita makanya lala itu mata nama ko akapang padahal dia anak ko aro. Ito iya nabi tadi niya curitang. Pura ipodang napay pinresi samgitay. Makanya Isra Mi'raj itu ditutup itu tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu agana yan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kotomelo mak bicara sampajang sininna nabi mapamulai Nabi Adam letuk nabi paca kurangnya mas sampajang mana. Coba garek buka korangnya engka imah tepat kepala korangnya. Waktu naik tanai Nabi Isa agana Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan sadat. Mas sampajang Nabi Isa. Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli bil mihrab, matangangi tatto masampajang ko kelalan na mihrab na, berarti masampajang. Maryam salat di dalam mihrab, manas masampajang. Nabi Ibrahim masampajang. Agadonna Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Ang kami mananapaw Rabbana liyuqimas shalah sampajang. Degaga Nabi dena sampajang. Makanya Nabi tawattu na puli siruntu Allah Ta'ala na siruntu Nabi Ibrahim. Aga nakutana Nabi Ibrahim. Aga mempulai Muhammad nasa sampajang dia nak kepada Nabi Ibrahim aga yasa sampajang aga penakutanan siaga berarti ini sememang Nabi Musa ya matoro nakutanan aga naleku pong Allah Ta'ala Muhammad sampajang siaga 50 berarti Nabi Musa sudah tahu sholat apa yakin ini sangi sampajangnya pasti makna ayasa sampajang kamu kira cuma yang dia tanyakan jumlahnya siaga berarti ya sampajangnya pak kasih metan tanya pak kasih baru mapamuli Nabi Adam ang kami manayasa sampajang iya apa hanya tapi magi pale ya narona tujuanna linuriyahu min ayatina melo ipong Allah Ta'ala pitamanang inabita sininna raja kuasana ang kay suruga Muhammad ang kay naraka he ya nataw tama suruga ya taw tama ranaka he ita ka ang kay lagi ang kamanang itulino layaw he pura nipitan nabita diniya curitang. Apa hakikatnya ini Pak Bu? Guru kami nyala. Makada iya ronabita de memato nagaga tau pada sukuna. Degaga. De nagaga tau lino wat di yang kalinga bicaran nama panas sa kecuali nabi. Nasabak pula menamiti na ita. Itu. Kemudian tanawan yang gare. Iya ko ang katawlo doka, kung katawlo umrah lah. Apa mega lima ko kapag umrah to? Aga na kutanatay kong kayrewa. De ito nang katumakada, aga mo piga ukoro, kinrukolo masampayang, de makadan, aga na pulayang. Dan, kamakwami doon kataw puli umrah. Ang kayano, puri rewa na puli umrah. Aga na pulayang, nasa Chile. De nang kanya kutana aga mo pigaw ukoro kenrokola tu masyara de nang ka. Ang kay tayo pole Malaysia, ang kayano pole Malaysia aga na pole milong. Ang kataw rapal law Malaysia, latu ko Malaysia makutana taw Malaysia, ang kayano pole rapal nasa ngaga na nasa baje. De nakutana magaga tu kampung, de nang kanakutanang itu. Artinya apa? Nabita lagi oleh si runtu Allah Ta'ala aga nakutana malaikat yaitu anak kutana Nabi Ibrahim yaitu miro aga nalikko ko Allah Ta'ala aga bubawa Muhammad
Namo Nabi mako to. Jadi di nak kena agak muita deh, ya nara rasa agam pula. Upasa ni cede bele ko tollo jok kana to mabela-bela pula lalu ki ole pak dia tu nak tenang kita kada kin ko pole ya me tu agak bawah. Jadi bahasa ga namo karoko mitali ko kamo ta pole ang kada dupai ta we wakira pasang ni. Kemudian toma pamula yawa jolo apa purana mancajiman nabita oku Masjidil Aqsa masui oku palataranna Masjidil Aqsa joka angka batu koro malepang yasekna agak keputih-putihan oku ni rumah canikin nabita na paminre tudang oku ni rotudan nabita tapak koro na yoli minre loko lagi tapi ia waktu nam yoli nabita ia batwe macio to paha macio ni macio kiro nabita tuda yoli nabita menre macio tia lena macio tia batwe na cukuki nabita na ite batwe lolo macio ri nampara nabita okono tu aja na macio ia batwe takala taraka to ni niate to na menre ciatino elepasi sa nyokor ia naro batu gantung peristiwa Isra Mi'raj latu ya soy pa de nasigis sa tanaya ro batu tak gatul latu ya soy bisa kita buka di Google itu batu gantung peristiwa Isra Mi'raj itu tidak tersentuh ke tanah padahal kota na ya ro sekitar hampir mungkin 100 kilo ya ro batu tak gatung latu ya soy itulah bukti autentik. De metona naten na vitamin re me macio na naten na vita de tona na rewa de nakada na vita rewa ko makadami okono tu lepang jadi de metoni suro rewa makadami to na vita kono tu mon rojo koro kita kalataraka ni menre ciato de tona nano de tonenre maka hari ini sampai hari ini tergantung menre inabit ko lagi pamulangin na beresal lagi ro ibukara di pintu na lagi tamweng kay Nabi Adam nene tadang monrong itu lagi pamulang iya na ro nene tadang ito masarasara nyawana tu babu magay apa pole kasi surugan ya dempara no gara-gara ikalasyang nyoko ibalisi latamamuka napanan rito ibici oko nene tahawa apa nene ta tu hawa kapi inasa coba nih itu sampai bahaya tuh makun re ikap bina ya peringatan dua agak-agak terjagai agak pengaruh yang orang terdekat apa ia tibelisi tahu macawe nama to Nabi Adam tuh apa pimpinan nama to malaikat itu biasa belisi asasil asanna Azazil, unggawana malaikat isuro menyatu sujud ke Nabi Adam na cia, nailanti menjadi belisi. Jadi ia tu biasa solangi teh tahu macawe nama tu. Ia nang kabupati Pak Bici na tu dari solang. Pak D tu na mana na tahu macawe makanja. Ang kamatok tu mama dari Papole susah. Ia na tu na paraluki istihara kong kagaga. Ya kong ka na sampai kang ite tabayun. Yang kedua bayi ini hati-hati toki. Patu makun reye ko curita denang ka. Denang kana dena tatam batu ko curita. Ang kataw nang kaling makala. Ang kaje wang kaling kare ba manu gare. Ya nalete mati tu nasap maga payano gare. Lani ya nalete silangin asalla ya tu yanu mako yanu pawi padahal kita digare lada nama solang. Tapi makun rayo mo ko mero din ako ko de makanya ko itu kanya makun rayo ko makanya agurogan kami ki malah hikmah ko lagi pamulangi upasangi pak iya ko angka tau pura matan re onron na natako tapata pabusuk buano pure manca di kepala dinas nata pemanca di guru biasa aja tamabela supaya wading iburai sara indan nawana.
Ure mancaji bupati nancaji rakyat biasa aja tama bela. Aja talampa mani. Apa ia tuh tahu malah salah apa na dito. Jadi makoy tahu sogi na bangkero aja tama bela. Tabura-burai dia tinna. Ia natiasak bertakziah. Amatnya ngitaw ito lang pura-burai tinna. Angkan na Yesus sa tawe loki mapasabara. Itulah takziah pada hakikatnya. Yo poko cama mancaji bupati aja mo talong mitay. Benre mo itu. Yami kolarinoi para luki matika. Makwiro ya. Tapi ang kacek dek melo upal lampu pa melo ki sapaka deta sapaka ini manibawang. Tapi lepak ka pupura upaw. Ajak lalo ki nang kasukuran na rekod tarima ki jabatan. Aja tasukuran. Abalalo po na to. Terpilih menjadi anggota dewan aja lalu tanda syukur. Terpilih menjadi camat aja lalu tanda syukur. Magai jabatan itu dua, amanah dan fitnah. Masa terima ko amanah si bapetanna napa ko syukuran. Mestinya dibalik. Salah saipi jabatanmu syukur ako. Magai nasaba syukur ko menyelesaikan amanah dan fitnah. Jadi aku meki mandre syukur aja pi mancaji camat. Ada syukur ni. Cak pa aja pi mancaji bupati syukuran ni. Pa aja pi mancaji anggota dewan syukuran ni. Magai syukur ka maraja lauri Allah Ta'ala. Saya telah menyelesaikan amanah dan fitnah. Ia ko mutarima mo syukuran abalalo po yan. Ini wasiat. Meloki tarima dia terima dia di bawah. Yang penting pura upah. Kemudian upatarui menre nabi taloko lagi madue angka dua nabi malolo si umur Nabi Isa si baba Nabi Yahya. Ia Nabi Isa anak na Maryam. Ia Maryam ipiaro ko Nabi Zakaria. Na ia Nabi Zakaria angka anak na Arwani asal na Yahya. Si anggota Nabi Isa si baba Nabi Yahya. Apa melo si umur. Oke lagi kedua monro. Tapi ia dua itu makaliliang. Apa Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja di macare pemak bulan pulang ngambok indok na Nabi Yahya na jejemupi anak. Angka ko rapang tahu paja na mak bulan pulang Nabi mana mo pa. De gaga. De to gaga tahu kapang ko rapang ko lalapatay de gaga mo na najaji. Angka mi de niya ngakui. Ito. Si sala ang tambo na. De niya ngakui. Ito. Tapi ia kui sampai sini na atan na po Allah Ta'ala makhluk. Ang kacik di makhluk makaliliang. Ukulino. Alatih. De gagalain na. Tapi wat dengan ka anak na. Jadi itu alatih hanya betina. Tidak ada jantangnya. Tapi bisa ada anaknya. Berarti angka minato dari sekian banyak angka anulian na pancaji kong Allah Ta'ala. Agak maknanya nih Pak. Kami ki malas ya guru nganguk apa hikmah to? Apa yang ada gaga talau kuman rasa gitu? Iya Nabi Yahya Nabi Laulau. Apa kak dia nagaga anak na Nabi Zakaria na sani maklay mau banna matong putih mana ni ulo kue. Bayine ko pa jato ni macarepa sakpo pakuraga ni de narogaga sakpa ni nasapa-sapa niya nure-nure na kadanigan na wat diyala narunto Maryam anure na ro arwa taw mumuro na labdi nasalono mendok mulo boleh monro ya pagpiara ko nakibora ni kamera de gajan delana supaya dia dicilingin ko kaloloy jadi ko to makibuah kamera anak darah aja tetari jendela. Lubang angin na napagguncin na pintu Nabi Zakaria magtatanili nalacak pula saliwang tapi nataruangan ngon mas sampajang ko karo kamaranya ya sangi mihrab nalingi cek de palangga na nalilangga dua jana tu alasan nampai sujadan na imangi do tingka angka palapi na yawan apay patadani sujadan nasaba okor mihrab na Maryam dua langga ni mato iro alasan na kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab tungkat tamana Nabi Zakaria korobron na Maryam asampajang wajada indah hariskan
ina tuliang ka andre naruntuk mamulai heran maje nang kandre kuna dijegagan ulat taman ni gami mamalingi anak yang rele makanya makutanay anna laki haza ulikinru ya Maryam makali Maryam huwa min indillah yan at wagagalan sukulo ko pong Allah Ta'ala ina denali akalan na Nabi Zakaria anak darah-daratan niya ko nabi manang kay bawangan ko to de na may jadi to tapi de matatta tu haywan na Maryam huwa min indillah makadama ni Maryam innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab ya ko po Allah Ta'ala na may lupa kidali kiyatan na de na melalui proses tak kajanna Nabi Zakaria agat ko to atin na Nabi Zakaria kan nabi tahu maca nasa berarti tanya don na yan anak makanja unron na makanja apa ya ukumato ha boleh mas sampayang macam ni di tarima dok magi api yan anak enok pun monro matat tak mas sampayang na tarima don na marti unron ni makanja na podang yan urena suko ko to sali gitu kada magi na saya melo ko to milono tamay Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli bil mihrab jadi makanya kayak kunali kada Zakaria rabbah maka lauyo kuro Nabi Zakaria mengilau dong wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangit tatto masampayang mo pilalan na mihrab inilaw dong aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a po talinga wijalinya ini niwat diterima Pak dong apa yang terjadi Pak panadatsul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab matangamo Nabi Zakaria masampayang na turun na malaikat ipodani Nabi Zakaria Allah yubashiruka bi Yahya na janji no po Allah Ta'ala anak rohani asana Yahya wa nabiyan wa rasula nan caginahabi nan yasuru titigare napay ta kajanna Nabi Zakaria pasangi aga manana iya kotok po boleh to makibuo on roh khusus masampajang supaya malumuy itarima padongan iyo po hindi upoy banrin na lamari yan ang kataw lari lo ko sa din nakadiray yan na marukat ko lari tama kamaraay yan kung ko kamara lo ko sa din nagulukas padahal WC yaki buat tata 20 juta yun rewi jambang tapi degaga onro berdua-duaan dengan Allah ketika ingin bermunajat iya na kekurangan tae na marajing itarima padongange marajit itambus na reko ang tagaga milo ilang ini hikmah yang kedua aga pi hikmah kormelo lolongan makui makkadana mo makkadamana taulino ede na mungkin tapi kupong Allah Ta'ala pabuli o kupak dong sampajangi jadi itu jadi gurungan iya kode nagaga pakuragata asampajani nama kanja mo onrot tama sampajang o kuilala sampaja tilaw aja tapura pa maberesalan na pamilaw makaday malaikat etang lamba ko bos pura no simpak bicara nak namuas suku maka aja pun apa di ukui sampajangnya Pak makadaya wa huwa qaimun yusalli matangangi tetong mas sampajan nilawi jadi Pak doang kami nam makanja ilawi hilala sampajan apa itu sampajang itu sifat bicara langsung ya ko pura di maberesalan apa milau malaikat si catai kami si tinalapor si bawa sini maga di ko macandring ilakai na so satu na candring milau doa de patu na lapor ina catat nah sa sini piu bawe si tomilau doa na catat sini pinapanalapor mesa botilak ay tadi panatalapor kamakir iya na tu ampay sinin na jamajamangin na sumpumana na bita si basampajang melo ko joka ang kado Abu Safir bismillahi tawakkaltu lepangi alallahi tapatamay alita napaki lepang la haula wala quwata illa billah talappasangi alita tatamu kurilalanna mega tutok baca ya Pak doang yang apa si sumpu padahal ia telu Pak doang manca diciti bismillahi tawakkaltu sarahkan ni jolo alemu na pamakalaki alallahi mutamari dalam singkeru asalamakan na pong Allah Ta'ala na pamubaca la haula patat di manang sinan na ilu ulemu pong Allah Ta'ala pa ilu ulemu mo pajokka ya kung kagaga mo rusuk yan na mabatan nasabak magit pong Allah Ta'ala may matpumurusuk iyo pwede mabaca bismillah tawakkaltu la ilaha illallah di aja telu Pak doang tu cik di ipancaji telu tapi ipalet sengin atau tamay lalana bismillahi tawakkaltu nasaba asat tepung wakat itu ilala jokaku ni Allahi sarahkan ya leta ini mana mi pong napaki makadala haula degaga ilo uleku ilo ule tamana itu jadi urusan insyaallah tapahan itu
Ini lo di sidang ni jolo-jolo. Iya koto menre sila yase naro apa iya dua nabi nak makadaka sampajat to dua ni lauro menre i nabi ko langit ketiga wah si runtu i nabi Yusuf Nabi Yusuf to ko langit ketiga aga zaman-zaman na Nabi Yusuf waktu na to iya ro Nabi Yusuf bendahara ya kuili menteri keuangan tapi itu Nabi Yusuf metete tarungku. Tapi makaliliang apa itarungku jolo masuk pula tarungkuangi manca ji menteri. Yo pi di Indonesia apa aja pi manca ji menteri na tamat tarungkuangi. Sesa itu nak kemana? jadi menra inabita yasena si runtu inabi Idris. Yana Nabi Idris pura rasa matiangan. De toga ganabi cau aceh Nabi Idris narampir nariwayat kan narampir Nabi tak 72 bahasa na kuasai. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas dan nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lah itu tutup memato atas salangnya poli rialena. Itu kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris, makanya piramida itu Nabi Idris. Menre inabi tasilayase naliwang inabi Idris si runtu inabi Harun ni kaya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa alena dampingi Nabi Musa kung may dakwah pa itu Nabi Musa to kecolilah apa waktu nama ada anak-anak na morongnya warah na masula lilana ikong kana pautu din naman sa mana inatunan kana kadarap bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli don na Nabi Musa ya tuh apa dia kasih nama kanjak mana kumak bicara nangkan Nabi Harun iya na nasuruh dampingi tapi iya tanya Nabi pamulana tapi mangilawi Nabi Musa pot tapanceje toka Nabi Harun iya kay ko Allah Ta'ala manceje Nabi sehingga Nabi Harun itu adalah Nabi menre Nabi tasiruntu Nabi Musa na pemakaruloh ko Nabi Ibrahim langit ketujuh dia cautan ri onrona ni nete Ibrahim dia cautan oke langit ketujuh si tembus mematoni Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim tapi Nabi tako langit ketujuh lay suruh ni mataru menre de nagaga Nabi mulai monre sekiar na yatona ro malaikat Jibril de tona nule menre maka dato ni Jibril ko to ma iya gang ka Muhammad langi ni onrokku de nawat di ngak menre ko to maka de Nabi teh Jibril mapamulay ko makana to si bawah na to si bawah je tujuh ka jalalum salaya pada di law na makartomelo si runtu presiden ni nadapi Jakarta na sangat terun ko ya ko na hamon re kada de si balalo maka de Jibril de ule de cocok Muhammad arsa de pasi pulung yang akan kuliah ngamu wat di kamai hamu dampingi ka na ci di mi panni na malaikat Jibril na papirang akapiti na ceneri lino ko na papirang ni cica na 360 na panni na papira de nulis salai onron aga nasa malaikat Jibril Muhammad hancur ka komen mereka yan ito nakalimam dyan parang ko berasanje anta nurun fauka nurin iko na Muhammad cahaya mondrese ki cahaya cahaya na Jibril yawamu pinaya cahaya yase ko Muhammad itulah anta nurun fauka nurin menre inabita ko sidratil muntaha makrigun ta kalsiden ring almarhum alam is angka alam ukur yasik na sidratil muntaha asalna alam mustawa ukur ni runabita nai tapuang Allah Ta'ala secara langsung okir maka doko giro pong Allah Ta'ala de nokor yan atu salapi upal lampui apa de taisangi ko de ni pawasan na yan atu salapi makada ya rupong Allah Ta'ala okir monro de makada mapi nakada ko sirunto nabita pong Allah Ta'ala cocok makui batetay di pahangi puli alusuna wal jamanah die pada ko makadaka menre lauka ko masjid Anur menre ka ko lantai 2 na pamatarulo ko manara na masjid Anur o ko ka manare sirwi tay ulang ni ento pakutana ang kagiulang nyo ko manare de gagay makamo pabela tapi o ko miro onrong napawat diyita ulang ni nabita napay wat diyita po ang Allah Ta'ala ko ki ala mustawa de napita ko to kumili yan na de mo tamo ko ala mustawa de mo ito po yan na ro na
Siruntu jajaja tak kadang kay pungi angka pamala da paham makalilya. Aga nasa iyo ko sa partiga malam no ipo ang Allah Ta'ala lokolino repa patu pungi. Apa Jakarta si bawa rappa si Salasijang. Rappa si ba Papua si Salasijang. No ipo ang Allah Ta'ala ko Jakarta si Jappe mangyang kasi ko rapan no. Si Jappe mangyang kasi ko Papua no repa patu pungi kumakoy. De na na rewa. Aga pe makna na makada turun di sa partiga malam ang kabalo ya setahe. Yase muy balong ni monro. Tapi ia kipatuhi cahayanya, lari bin nolok ke lantai, turun cahaya itu ke bawah, tapi balon tetap di atas. Mako matiro akal ibarakan na kong Allah Ta'ala, dena nolok kolino, tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam. Makanya otok kitik kangiro, atik kangiro rahmat na kong Allah Ta'ala, lauki pasidupay pamasena, peko carana, otok ki, apa sih betul yang kakoi wanafah tufihi nirruh yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir iya namun letik kangia tu kono makanya ya kawan niwi kode tu le masam pajangi tuda ni tapakkoro pasi sumpungi atita si bapuangi dega dalam pak lillah penat dimi bawangi pake iya na tu tau na dani pong Allah Ta'ala di tengah malam magai si jammi tapakkoro masarolat di ininya sampaja sunnah si saburakan dega ga tau mulai matahaju si saburakan na carita mati kung ka ang kagamuli jami si saburakan tu ele dega ga tapi si jammi tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolat di ininya sampaja sunnah si saburakan na iya to na pakasiwiangi kami na makanja na sabak din na lapakang ililla di na chore ipena di nolay parengkalinga di to gaga di lanawa-nawa ni katawa dipake ya sinin na atan na po ang Allah Ta'ala di mana napake tukang batu kucupukula na tayo majama na si sumpong atin na tayo dan yung po ang Allah Ta'ala tau pak galon na matangang nakatani talaga dompen na atau matangang makumporo na pasisumpong mui atin na si bawa po ang tayo yung masaya to ni kita pa sa piri otok pak balu tudat nyo ko balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpong atin na tayo daniya tanya onrong tapi ati ipasisumpong kenro ki monro o ko ki kantoro o ko ki pasay o ko ki darata yang penting si sumpungi tapi jama-jamangi ijagay iya na tupak kasiyah kami na makanya narik ko tumelo mala hakikat daripada ko ilalang masigi tapi hati ni naulus at dingyatin na ini penting ini maga di seko nih jolo-jolo gini cene utamay pe cene makuya menre na naro nabita aga na pau nabita ang kakoha di sa kusi ululungan pa po makali nabita napakke dalle ki po ang Allah Ta'ala talupa disangang rewat tullaw ko mamiraja napakke dalle ki talupa disangang ang kasi di pa disangan na suro may mato palabag ang kato pa disangang wat di upalaba wat ito di upalabag iya maninonroy tapi ang kasi di pa disangang natenga po ang Allah Ta'ala palabag jadi talupa disangang yaling nabita wat po na tumamiraja si di suro palatu yo kumana cik di nabita nonroy wat di na palatu wat di de cik di de na wat di na pau yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat hukum-hukum agama yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat makanya angka 23 sahabat tulai pak guru doa khusus bukan tidak boleh tapi dilihat kemampuannya kemudian angka pak disengak di metona pawinabita dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu kega ilmu sir ilahiyah digaga sahabat makutanangi makadamaga rupanna po Allah Ta'ala watun nasiruntuk gitu karena Nabi tidak pernah membuka padahal kasih runtuk ya ko ini natupura si runtuk tenang katau makutanangi makadamaga tanja na yano tapay risasa maka na malaba-laba do chilin na makolin ro na kay risa to iya napura na tanga-tanga to na maka to na sah iya tapi kenapa tidak disampaikan itu karena memang itu dilarang oleh Allah itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba tapi aja no bahas ya menjadi masalah betul
Kemudian riwat tusyolo na naro nabitta si Bapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na pau nabitta makada at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari nabitta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Inna jab pagahidi ikinit din na pawi nabitta yan. Maka dari nabitta at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Na panguluman ng mimatun ko pong Allah Ta'ala sini na barakat. Maka dari pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Upasalama no Muhammad. Nabitta din na melo salamat siya dito. Ayaw po kede iya. Yan nakala na po ang Allah Ta'ala salama nusok salaino de. De nagaurusak ng pantilolos na. Tapi aga nasa nabitta de assalamu alayna. Tapas salama ka po wa ala ibadillahi sholihin. Tapat curang na atamu yang kay sol. Idi mana na nilaw doon na ro. Telu baca, telu isakna. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kumendri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitudang ni sulong ni alimalabdina nabi Muhammad sallallahu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Na nigi-nigi to baca ya pada ko na siya raymana ni sinin na walin na po Allah Ta'ala kapilalan na lino. Yan ang tunah kadatopan rita. Lepak ko mo pasisumpung ni rilalang kalimat iya ang kayo mo pangulo. At-tahiyatul mubarakatuh. Pangulo yalim. As-salawatut tayyibatul lillah. Ya kumakadaki assalamu alaika pahadiri ijolo nabita. Napatabiri sa langit. Napaki makada assalamu alaina yanang kana nabita ipangulotono ko po ang Allah Ta'ala atyoni assalamu alaina patyo ka wa ala ibadillahi sholihin ilaw daw nga mana ni tao atyo to kaya dito salangnya silaw daw nga salama yan ay baca nito assalamu alaina yan na ito nakada patasawpo patareka dua tamasarat talu tamalaysa tamasarangi Nabi Muhammad si bawo po ang Allah Ta'ala tamalay sangi kata angkay matsuri rimon rinna ini nakoro ya matuti pake ko tama jallo pak jallo imalampu angkay indo limet tana yawana angkay talu jari dua tamasarat talu tamalay satu ya matutu ko to kata bere ipalampu jari dua ni tandra dua talu makatani ya matuti ya dua tamasarat talu tamalay satu ya matuto ang kamatiyo ko dua tamasarangnya na sabah hurupuha ang katihi Allahu yan ya manamoto na curita to ko balarondang na pamakalalaw ko mga guru dyan na tumabihila tao din na sampaya makan na latu subo ng pamiyat curi pasang law singka-singka iya ko to bicara sampajang iya na ro sampajang ito kare apa isiolon na moro na bita na yale iya na ro baca siolon na sipa bicara po Allah Ta'ala iya na ro makadasita rimayan ni jadi na bita ko masampajang ni demeto na lapa nasaba magay o kuy atin na ipatama na si runto yo puy di curita mi Muhammad Rasulullah ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumupa ko ko diaro na pigunci motoro ikanya ko sandal na pamanang ni apa ya guru ini denok ko atiet tama yan ang pay maraji-raji ito yeti di sampayan na te aja mo na sampayan na di makre labilala kato makre Abu Hurairah makre ya kupura ni melo ni kata bere na dita yan natama na masigi tatto nyo konro naman caji malaya arifwala arifu de nagagataw ni sak mawiya mamaputi mana rupan na nabita na to kumelo ni mapangulo ko pong Allah Ta'ala di na nisang dito na to sisak paano ko din na to sisak di nabita to tau pa kanjana ko to sirunto cak biru-biru bicawa makabasa tapi yan na melo kata bere nabita mawiya mana maputi mana kalilan pada na rin kumelo mimati sirunto lang supon na apa ukui atin na ipatama iyo puy dito pura nakatabere nang kataw barasi nga tumakadalani ro ni kataw ko tanya iris samana taw more ito jadi de yan ro sampayang ata makwani ro yan ro de na marigaga kaya na takadai makwang ji sampayakos ta seta jaman ni
naisap ko nga lata alam makada si ko may matomi tapat na lachundek ke aja na tamase sa makada makanja pa mga yang patiagan kuliangan makwami yan na terakhir makwami duan rupa tu tau makasibiang angka tau alena mapangolo lori ponge angka to tau minay lawi po nga Allah Ta'ala na din nalapasangi contohna kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak ta makatan ni wilimata atau idi makatan ni wiliman anak ta idi makatan ni paham mo to jadi ako makiro aja na idi mangolo ilawi po nga Allah Ta'ala na warak tangi lala sampanya apa ya ko idi tu mangolo wahai marajira gitu Allah wah marajira gitu apa napai minre makuraga aja na ya rota pake aja na alena mak idi tasuroy ponge na alena dina lapasangi di lala paringaran tilawi aja na lapasangi apa ya ko idi tu ya na marukan anak ko macayina gak anak maganggu-ganggu deh dulu husu padahal namo dia maruka di toto husu aku nanti biar pak kuliah anak itu may salahkan jadi aja na tanu betul kan iya nata pakai kan dua moje anta abudallah ka annaka tarau sumpay mo pada komunitas fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka yaki bawan no makada nahita ka po Allah Ta'ala ya naron na nahita ka roko nahita ka suyo aja na to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mu'minin ya mikode tu le menre on robani yawa tak nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tatta yang ka po Allah Ta'ala kinro ko mo wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi po Allah Ta'ala no along ni apa ya ora along sa liwa mo pi madake tapi ipulilalang ya si sumpung to dia nama bela ya na rotak katani masaro jadi dito tunano manya mamolti pake ya ro naita ka roko naita ka sujuk makalomo yo po ko yo tuminre Allah tulisil laga to kata dere nama baca pate dite tulen kopi Allah sakadapan aja itu si sumpung itu ya aja angka mihasap pakuraga istilahnya guru takali sidenreng lalang tareka biasa angka pakai makada ya tu ko ya memang ngolo upasi sumpung memang inapaka makbuat kata bere angka to makada ukui palawangan na Allahu Akbar upasi sumpung angka to mateng ya ko to kata bere to makada memang na Allahu Akbar napi palin na lima aja na akbar kolemu apa alemu tu sa maraja kapake ro tapi ya ko ya aja na ta permasalah kangiro kenro ita sa inasi sumpung ko ni ro ta singkaro yang penting tulip pa si sumpung tapi apa onrong aja na lepa kenro takbiratul ihram yang kedua ya ko tabace inni wajjahtu apa ngolome menyalita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa ngolotoy Ashhadu an la ilaha illallah. Apa mulut ko? Yan nata sumpu mo ya tuak pai. Kana cek dito. Ya se na yaro aja nalo batungka garakangi. Kenro itaruntu o konero tapakanjaki. Ya ko koy tatonge na si sumpu sading petetay bacana. Palampi-lampiri sureh ya mi ko kuy suju eta runtu suju eta petetay ya ko ki roko eta sading si sumpung o ko ki roko ya ko kuy tahaya na si sumpu sading petetay koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya ko kuy malabtat tong na de na si runtu roko pita sapai nama kamu tu gaun rawat di onri sapai kamakir ya mi ko matatong katong kamana Allah angkat to makomi Allah Tega na baca, ay madodong, madodong. Coba-coba gare. Na ini ibu-ibu majelis taklim maco-co manamukit na te. Ya tua ki ko to maco-co na magampat tu padai ko pao na matasa maseru-seru magampan na tiket tu anu hakiki. Yang itu ko to malolo biasa na marajing apa tu diakalan namo panapake. Yo mi ko to matotu mamulan na dari tamah. Yan na to jadi makada. Yan na to matoto ni papahagi makoro magampat to na pasisumpong. Jadi man iya ko de gaga talolongan maraka na to natudang talolongan. So ako ni roka pa di pasijani lebih. Iya jadi upasang
Penutup nasa baang karon na alina guru tak Ustaz Sudarman na sampaikan ni situngan aja iya gagawe tanggung jawabku nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ni elu ko Sidrap ang karubangunang law kamaki jupandang ang katukutur lawoy sa belah kiri ko to kulok kumaye napay tu uli-kuli tatungo ko to angkat yan na tapi nak nakiri uli-kuli. Jadi yan na Romelo ipataro namanya Istana Ahlul Quran oko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama. Kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya ro gagatannya bantu pemerintah ro ya ko nabantu ki pala ito igala ro tapi iya ro gagaya ro to makadami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat ang kamelo cede patamay dale-dale halalana ang tatu kupon yaki buah 20 sabu 30 sabu 50 sabu 70 sabu 100 sabu tapi 20 talu ulang dua berarti dia nak 2 tahun kurasi ulang ina 2 tahun jadi aku 20 misak buta mampu tak 20 sabu siulang 20 sabu kamu nomor rekening na opo ni rota transfer kamu tu matu nak buar nomor makada kumiki patama idi manusia gameta patama ya pe konapay 30 tawaja na de nagawa di takamajara pakwa ni ro yang penting ang kana tapatama kana tu ya punay makom itu jadi tuma bagi-bagi baraka istilahnya jadi tidak ada pemberat makada mesti makode tapi aku melo ki makada melo kasa di juta siula makanja pa jadi toga ga batasan na idi minonroy idi minonroy napa ni upasang ni ang kakalimat takatanitan ni cede ya bila iya na manaripa katakajana kaya ya cede maka da bikin tisang imaga sijak na nalupay kita ko tomate pa nadiga ga taulino jampa kini tisang imaga sijak na nalupay kita ko tomate yan ang tunah kada tomatot kariolo na ya ko bija mo murano nga buta chiwali ko ya ko tauliang ni murano nga buta rapa ko iya na taba buta tajang ni milodong ito sukuro na kung kanana kami lodong ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapu idina de nang kana pamago makada madisi mo ki gato gama purani gato man remaga to de manas satuki atau anak takut bicara aja nana te bicara ini nang kay hadir ko mega tanah ki gare akasya galau tasyareki buruk na tawata tasitaw kedua maga na kira-kira na tamatu kedua ko dito na bosi maga na kira-kira na tamatu kuya na de na pahang agama itaja pasyaray sa pulipala kito upasang at dunya masaratul akhirah ia tulino at darat-darakan na akhirah ia waramparam mo ko kuilino mutaro berarti pada kalau ko matanang mo ko darat mo de mo parewa ilaw bolam aja mo tajang itawe bawa ko isa darat mo iko mawe rewa kenri bolay o ko surimon manrasa gitu bab iya ko macaki masapa dalle macaki mapasipulu dalle usahakan hinang kato tabawa law bolata aja no ko darat ita rumana pak ya ko mitulino ita rumana mi ko darat masa gi tawe mi tumale man to idi makun raya jamo tapos si palung ngalawala itu gang kasiku yung kamana ni ulawangnya mak balo-balo aja mo bu aja mo makai gabita rumah kun raya mako pa gang kasiku ulawan na tapi tados sa pumina patama ko chilingang to dito ka ko de gaga aja masa ki ko mati bay ni monri niya tumalay sa kamay din na bay nila kay ta ko mati mak bay ni tuki lagi ni mak bay niya palay ko tomate dyan na mega curita maka na napuji sani makokoy tapi ako tomate di ka curita yan natan nedi boka makiwarang ibukot tamawar yali taman rasa iya mapalingan ramaya dito natutu mataro aja tahu tahitung yung muruk talaba tahitung itang ujuyi aja tak dapat 10 yung murukku nang kana perampe na bitta aja mo malampe na wanawa likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain iya tumma ko antara 60 na 70 taw okoro mo tajang ngalimo berarti ako 50 ni taw umuro tajang 20 man ito taw ko maksimal aja na iya laba mo hitong iya pakuran na angat taki ya miro de toto na pa nagasan na iya tulay mo rana imataru ya insyaallah tulito mainga mo tu joka ya miko yan lupay manang iyaro de gagat maka ingatlah alalangat ta
Maka nakaon na ikinitis sang imaga siga na nalupay kita otomatis. Tarya soy, baja din na tarri. Iya ko bayinita ko mate tarri mo to ko gan na isiulang o ko ni Facebook napatama. Napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya. Yeah. Natari ni gambar lopet-lopet pecana pa natari gambar terri ang kanima komen tayawa sabara ki bu sabara ki deng ya kong kanaduda sabar ki nasa Makashi anyo iya tagang kuliah ang imakibuar ang ilalang alita iya na mo dalate iya na iya to na sitongan na yang paiwilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan Padungulusu Masigit. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini na tumatong kumalabi kumana sa taling kesempatan. Nasaba repa ko na jero na terlambak pa makadaka mudah-mudahan ang kawatto nasaba 20 ka pito so na macane na parewa lo boleh. Pas selesai acara na yang boy cero pura majuk ka 20 pito so na parewa. Letu Timur Leste na parewa. Macam ni tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi jadi yaro pengulongan ini terima kasih banyak ya matu kong kamelo tasyurus ni si Bapak Ustaz Sudarman ya. Saya kira demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.